Oleh thlir tu te in zawain chi bai vek le tu chuma chuanin UFC flyweight champion Joshua Van Boy thong le Demetrius Johnson te interview ngai nom tak mai mizo tonga le lin kan ron chop chuak le dona angai nom le viu tura ngai la tin interview zo tu pa po hi mi bon tak mai UFC record thatak mai nei tu ani to thina Joshua Van Boy thong UFC flyweight champion ani ma hianin tuna interview zo na zo tu hi Johnson a hi UFC flyweight champion ni masaber ania chu mai ba ka rei tak champion ni na lo chel to thin tu ania chu wang chu ani na interview hi angai nomin ngai thak aman la viu tura ngai la video hi atop thlangin in lo thlirin lo ngai thlau do nia ti chuan in Joshua hi tuna hianin Mizorama a omek tu a lengpui airport a ropui takin an lo muak ani kha ale tuntuma video garan tu chwa turbe ki chu tasuro taira ne na anin sual mami interview kha ania kan soi to angkhani na interview nei puitu hi UFC lama sul nu nei thatak mai ani kan ti to kha chu wang chuanin atop thlangin lo ngai thla ula ngai thla kaman hla don te ania neng pon ni sela tuna in ngai thatan tiang o interview zo dam hasapera chuanin UFC flyweight champion masaper ni na lo chel to tu Johnson a chuan ti hian zona azota Joshua Van khoinge in ti tingal tan mol mai tiang o interview masalama khanin Johnson a ishiat lo thu ilo soi to tlat maya milo shilte Johnson a hi ishelo tak takem ni a fight te ithlir ngai mi lo em ni ti ina zota most player hian local verole India rama gaming platform rin tlak ber kosani mukherjee te telvena ania most player hian ilo in register ve ani chuan athonin chengza ni dong theyang Facebook lama i review a share kola ni phei chuan chengza ni dang idom del thei bokang most player hian i paisa ran deposit vela jilispina athonin chengza rok idong theyang chu mai baka slot games a athonin chengza thum chamnga spin idong thei bokang ni tin spin ani phei chuan kar kha chungin chengsi khatsa ni za sarile chengsa khazale som afri in i lo chuak thei bokang PG slot games a phei chuan afri in chengza thum chamnga spin i lo chuak thei bokani bidang he nai shil chong ni phei chuan afri in za 50% im thei don ani hengi paisa lo chuat hi UPI le bank transfer mangin ila chuak theyang comment section lama hian aling chu karan da a most play app hi lo download bela athonin chengzali lo dong bela le Joshua Van chuan ti hian alo changa minzo dan kher chu amak le mai ni minzo ta ka chuanin ke chu thudik chau soibe kania UFC a hian kalu tirthleng po khanin konora le miming thanglian zual chau kha kashia a chan chu anmani chau kha ka thlir thin miawani ti in achanga Johnson a chuan ti hian zona azot le ngala ani le UFC 328 a khian tasuro taira ima chondon ania I training camp in buat seinte enge an le to ti in azot le a Joshua Van chuan ti hian achang le a ni ka in buat seina akal tlong hle maya abik takin ka training partner dukata hop le Paris Moran te chunga kalom hle maya anni hian nasatakin min puya domdoi in lama ni se fight kanai ma in blood work le physical check up thlangin min boy puya katak salam hrisel na zong min enfi pui veka chuwang chuanin he interview ron kal tur ron thleng tur po hianin karon thleng ma le theilawani ti in Joshua Van Boy thong chu a in soifia ti chuanin Johnson a chuan zona azo chunzom le ngal zata ani le I fight ka thlir hian a hmunom katibik thin hlea innek arang ema ma se round masapera hian I chuak thut ngai lewa ikhing puita hlat zong le an timing izir chiang masate te thin ni in kalausia a tin I fight laklo lai hian Dustin ang deu hian ikikor ipot chau masale te thina iron nai dewa chuta nek ithla ta thina kha style ani rengem ni ti ina zot le a Joshua chuan ti hian alo chang le a ni kha chu adik chiani chiang taka hriat masak hi kadu thina a chan chu tumpui ta hriat chian ma a vabo chil ngal vak mai hi knock out to awal du thin khop maya TV a kan entrin le ataka ring chunga kanin sual thin hanbel chian hi chuanin alawin anglo thin na sa thin khop maya chu wang chuanin kan tumpui te chiang takle fiatok taka vahriat chian masak phot hi kai chuanin kadu thin nani ti ina chang le a Johnson a chuan ti hian zona azot le a ani le ilolu dan hi kazot chak thin khop mai chia Raul Rosas Junior nen hian heso fighter ron in lan no pang ber in hialang ibultan na tak taka khan boli khel thin nge thildang I khel thin jok ti in azot le a Joshua Van chuan ti hian achang le a
ni Minnesota ka chuan America ka thlen hlim khan pastor ni ka chak ber thina chuta bol ka khel chhole a chu wang chuan professional soccer player ni kha ka inrin ber ani to a ma se middle school ka kal chhotan khan in hu sitna ka tok chhona sa thin em maya chu chuan karil ruwa na satakin ngong min nei tira ti chuan kongpui le kholai borvela te hun sang te school chunga te insual ka shat chote em maya English po kathiam lo wang khan insual kha midang mitla tura ka man ruwa pakhat ani ta deuh bermaya chumi awang chuan boina kanga phak thin khop maya tlan chiadri angai ta ni ti in a chang le a Johnson a chuan ti hian zona azo chunjom le a ani chumale azia lo hle mai chutianga anlo mu si thin lai de chuan nangpo inun asiom don vieu ani chu inun dan chu ka ria thiam pui khop mai che ani le itlan chiat chuan khoya nge itlan chiat tak ti in a zot le a Joshua van chuan ti hian a chang le a Texas atangin Iowa lama ka phaya chuta chuan kani kawafina kani chuan fuina thu thatak mai men lo shila Joshua he in sual thiam na le I huai sen na hi a thazonga man itum ngai lawem ni in sual thiam tak mi le mi huai sen tak mai inia I heng I huai sen na le in sual thiam na te hi a thazonga I mangani chuanin ropui tak le khi ta om theidin muna ding thei ini ti in fuina thatak mai kani chuan min lo shila Keipo chuanin kani in fuina thu min hril chu a tha kati in kalom khop maya kha kani in min fuina thu zong ka hriat khanin keima phurna le cheuna thar alo chuaka ti chuanin Houston lama kalet pheile a kani ina thu thatak mai min hril kha shrengin strong MMA gima kalu chil ngal ta ni ti ina chang le a UFC flyweight champion ni na masaber din mun lo chel to tu Johnson a chuan ti hian zona azot le a ani chumale ini chu itana tangkai hle mai inni ina fuina atang chi a hetiang din mun thleng thei ini ti po achiang reng mai ani le zona dang ka zot le du chi a ka hriat chu lo chuan Myanmar atanga local in ni tiro chuan Myanmar a cheng te hi Myanmar mi intimai thinem ni chuan in tong man hi Myanmar tong em ni in mang thin chuan kumengzat in ni in nge America in lo thlen ti in a zot le a Joshua van chuan ti hian a chang le a nilowe Myanmar a cheng te hi Burmese antitlang puya ma se keichu Chin state a cheng kani awangin Chin tong ka mang ber thin zoka Myanmar atanga America kan lo thlen hian keichu kumsom panhi mi cheu kalani ti in a chang le a Johnson a chuan ti hian zona azot le ngala ani chumale Myanmar atanga ron chuak fighter ka hriat dang chu aula en sang cheu ania ani po kha a huai senin aro pui tak zetani tuna nangpo Myanmar atangin fighter thatak mai le ro pui tak mai ilo chuak le ania chuwang chuanin kangai sang tak zet chewani ani le tuna hian Myanmar lama hianin tual chung in dona angchi kha ala thleng mek rengem nge a thleng to lo ti in a zot le a Joshua van chuan ti hian a chang le a ni Minnesota ka chuanin tuna hian Barmarama hianin in dona ala thleng mek renga tuna phei chuan government sarkar swal sipai le mipui sipai te online do mek renga chuwang chuan Myanmar ram hi alaral muang lo em ri ani swal sipai sarkar hian tual chumi poisoi lo nu naute nasatakin an ngai sa a chuwang chuanin Barmaram chu tundin huna ri chuan aral muang lo em maya chuwang chuan keipo kalet theiri lo ani UFC kalu tir khan karam le namtana an hriat fianan ka flek ken kadila ma se Myanmar kha karam ani ti po an lo hrilowa fight ni thum ka insual nu kodidar den ka hne nu cheu khan karam flek hi ken min phal sakta ni ti in a chang le a Johnson a chuan ti hian zona azot le a ani le kumsom ni pali cheu ilania UFC fighter hlotling tak ini to a poisa fai thnem tak tuna hian I hlo chuak to ania kha poisa fai thnem tak mai UFC atanga inek chuatak sum tam tham tak mai e mu masak ber tum khan engtin nge I oma engtin nge I man iril ruwa engtiangin nge om nangma po kha I phuzokem ti in zona azot le a Joshua van chuan ti hian a chang le a ni kha ka insual na atanga poisa tam tham tak mai ka akaw na alo lu khan mak katle a keipon heu ka hausata le mai ti in ka mu apiang kalai ngal mol maya akar ni na jima ka valu le chuan ka beng akaw na
US dollar sang ni cheu alo om to a ka coach point Joshua I hlo tang hianin text choi tur ile nei ani ti isiamo ati phei chuan ka phujoka ka account kan enin US dollar sang ni cheu kanai ti ka sha chiang sia chuwang chuanin ka coachin ka text choi tur menhan shil phei ka chuanin karil ru a maya nima sela pathian khongai na zara fight kan nei le ngal wata chuta chuanin ka text choi tur po chu ka choi zo thei ta chawani ti ina chang le a Johnson a chuan ti hian azot le a Joshua lungai reng su kha itan athazok ani inau panlaya ithil ton kha athazok dei boxing khovela miro puile mingthang takmai Floyd Mayweather te ang phei chu kumsomli panga antlin thlangin IRS laka poisa an labaringa kathuron chu imoni big hi tu hne na ma pesula medangin I poisa mangin a aya hlok jok I tho chhuat theinan hlep beisain ron invest puiche an tumani po in tu hne na ma invest pui tumlola idu lo zia le athat lo zia kalmang chiang takin lo shil fia thin jok ang che ti in ashila Joshua po chuan ni ithumin shil fia na kalom hle mai ka coach tele ka partner te pon tiang chungchang hi min shil thina an thu soi hi arin tlak ani ti ka ria a chuwang chuan an thu soi hi ka ringin ka pom tlat thina ni ti in a chang le a Johnson a chuan ti hian zona azo chunzom le a ani le Alex Pantoja nena in sual chungchang kha soidai te ang Alex Pantoja nen in sual lai khan Pantoja khan aron kick massage a ebek zona sang takmaya aron kick ania se Alex Pantoja ke kha nangchuan ikokia lopu in ilo nam thutwai mai ania kha inam thlu ka tangphei ka chuanin Pantoja kha adar king tina in aron chezui theitareng renglo maya kha wang khan ne na ichangta kha ania khami chungchanga khan in fight ma khan enge iril ruwa om ti in zona azot le a Joshua vana chuan ti hian alo chang le a ni min zota ka chuan kha fight kan nei ma khan round thum chungin ka knock out karen thu kalo soi to shima chuan ring chunga kalu po khan ka nervous mialawa achan chu fight kan nei ma khan pathian hne na thei to pin ka tong traya chuwang chuan keima a zam na le hlona eng ma a omlova pathianin nasatakin min puyani chuwang chuan pathian chunga po ti tak zetin lom thu ka soidua fight kan nei zo khan ka lom tuk kha keipo kaban ka vai chuak lo ani kha ma se fight atop dan kha poi ka ti hleya en2 mi puite fight mu nom tak pe ka du zo kani tuna po hian taira hi ka hne ani chuan ka hne nuwa Pantoja nen pok khan amma aya mu nom jok turin remach ropui takmai neile ngei ka du ani ti in a chang le a ti chuan Johnson a chuan ti hian zona azot le a ole alo om hle mai miro pui takmai le mi hoi sen takmai ini ti achiang reng maya chumi pialama chuan iril ru po apui tlinga Pantoja ine chungchanga po khan nangpo iril ru chu anuam lo ani ti po nangma nge in soya khami chungchanga khan in thiam lo viau ani ti achiang reng mai chuwang chuanin hei aya mu nom jok le ro pui jok Pantoja nen insual idu thu po tuna khan iron soi ania Joshua kangai sang che in kangai ro pui hle mai che miril ru thatak mai le pathian tri mi tak mai ini zia po alang chiang reng mai ole tuna chuan kan inkom na kan du tok nai to nga hetiang ang inkom na hun tra Joshua min nei puya wangin ichunga lom thu ka soi tak zetani atia Joshua vana po chuan ole keideu kalom keini te lul min kom dua keini ain UFC flyweight champion in loni masato a chuwang chuan keideu hian kangai sang che in he interview apo keini te lul miron som ve du hi kalom tak zetani ti in an interview chu anti top ta a ole kha kan ngai thak ta kang khanin Joshua van boy thong hi a interview hi ka channel tangpon karon ti chuak ngun to khop maya interview renga hian pathian ming hi alalam tel ngei zela chu chiang tak mai nal ka video ma salam lo en to chuan in ria thewin ka ringa chuwang chuan ama hian pathian hi ada lal berani ti po a chiang reng mai chuwang chuan hi hetiang khopa pathian ro puisia tilang tu le pathian ringtlat tu hi chu tiang din mun thleng thei tur po hianin pathian in mala somani ti chiang reng maya chuwang chuan in kan soi fo thin angin heti ang din mun sang chel thleng tur chuanin pathian in kan chunga mal somna a thlen thei tur chuan ke mani in kan ziranga ya ti tak zeta
ปะเทียนกันรงปะเทียนรงกันโปละปะเทียนลำกันหอยติตักเสตะอันเนนะกันจงใจมาสักปะเทียนดูดานะกันนุนมาสักฮีangายะจุดที่อังซงกันตีนัวจวนินปะเทียนินมัลสอมนะอินเมนวูร์เจ้าชีนันนี่ติโปคะเสียตลางไตละชาอินกันเสียจะส่วนนั้นจังเฮียนินกันสวยไม่เฮาเราตัวจู่มูตัวเลนตันตัวตั้มตักฮีออมชีนะไอ้ไงตลอมนั่นแหละปะเทียนจีเซียมดไม่เฮไงสานอมนั่นแหละอามาติเราปุยตูอันนี้ยาตินอามาปอยเมลหัวนัวมาขยะโปกัลเซงนุยเมลปุเรงจีsmiling face ในเร่งไทยังจีค่ะอันนี้ยาช่วงเรียนโดนลิมเหล่าจวนปนละมันนุยชัวไม่ตะฮีทิลหารสตักไม่อันนี้ยาจูวางจวนจะสัววันบ่อยทองปอฮีปนละมันนุยชัวเร่งไทยนะจูที่ตักจะดินปะเทียนจีปะเทียนดูซงปะเทียนดูดานินนุงจูวางจวนอามานุนลิมนะอเปียมัลสอมนะอินอวูเลตันีจูวางจวนนินไก่นี่โปเตียงดินมุนสังจะสัววานะดินมุนอังเอ็มเทงเหล่าปนให้อายตูนักันดินมุนอายสังโซกันเทงดูนี่จวนที่ตักจะดินปะเทียนเนนะกันทิลติตูระเตลานทับเจลิละที่ตักจะดินจงใจชินละดินมุนสังโซกะมินเหล่าจอยสังชินันนี่ติค่ะอาทิลังเจียงวันนี้จูวางจวนขลายค่ะปุยโมกันรอนสวยเตลโซกันนี่จูอะไรตัวน่ะจวนจะสัววันบ่อยทองอันเราหัวนะมิโซรัมอันเรากัลนัดเละมุนสังอันเรากัลนะเราพุยตักมายอันเราหัวนะวิดีโอเช่นขัดมูตูรอมอังเตะเราทีร์ซุนจมังYes, please come and sit down here. Please come and sit here. Please be seated here. Thank you so much. Okay. Please, everyone.
Thank you so much. CNF representative, is there a CNF representative? Really proud and honored that an individual of this caliber has set foot in Mizoram, and for the particular matter in Aizawl. This is the first time a reigning UFC champion has ever set foot in India, and he has come to Mizoram, and we are very, very honored to Joshua and his team. Thank you so much. And to start off the program, I'd like to request our honorary President Lieutenant Colonel Clement to come here and do the felicitation, please. Awesome. Okay, today on behalf of Mizoram State Mixed Martial Art Association, and we welcome Joshua Ben and his train Dakota. And here in Mizoram, it is your place, it is your state, and yeah, we are really feel proud of you and to have you here. It is your state, it is your place. So all on behalf of Mizoram people, as well as Mizoram State Mixed Martial Art Association, and we welcome you here. And including Mr. Dakota. Yeah, you are welcome here, and we wish you all the best and a happy stay. Thank you. Thank you, sir. Nia, thầy thầy gặp mà nó chui là, chân chui. Now I'd like to request our President, Mr. T. Olimpuya, to have a prayer to start our program. Olimpuya, President, Mizoram Mixed Martial Arts Association. Banyak tak Mizoram Mixed Martial Arts Association. Kalau boleh, ani kan sampai kucing pente ya. Jom jangan dan guys, first of all, I want to thank my Lord and Jesus Christ. How are you guys? Thank you so much for a warm welcome. And as I mentioned, you guys are like family. Mizoram and Chin are one, so we're brothers. So I'm very, very grateful to represent both. And I'm very, very grateful to be here. Thank you. Thank you, Joshua. Now I'd like to request the people around here to clear the space. We're requesting the whole Zapuilam unity dance from the Team Chalai Board. Anong lambola bilog clear sa pula ko eh. Zawala kan. And may I request the representatives from CRCM to be ready? CRCM. เ
Okay, come. Yeah. UFC champion Joshua aku mau ini yang belum Joshua yang mau belum sampai waktu harus Joshua habis sama mereka ketika sini semua yang punya mereka tapi dua berlebih asal bawa sini kalau mama saya saya mau membuat sport karena bisa menonton Papua di
Number